ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. New trap Aceh National Movement kendiat sengi Hadien baladon ki nongkit kam ki bala no ya kaseng mentaga sengi ke shitarik ujemang arajar arpusau kalalum ya ke jinyalang jonga Central Executive Committee bat layo ru ban penrung dekat sya kaseng kemi ya gane ke jinyalang la pelong hapo ke office tray kam jonga new trap Aceh National Movement kabadon hamau kasiang hagane ke jinyalang lawan bani shimenta dagi president bat secretary jongki district baper ki saungut ki barung kum ki dekat jongga central body jongga Hanm ki kentup yo ba Alex Nongbet kum vice president uba Deforta Renja kum general secretary uba Francis Sotun kum publicity secretary bat uba Venus Rangslang kum assistant general secretary nalor ki weipat ki nongelam na ribhoy ki balawan ban penyaso syakaseng Salat napan! Selagri! Salat napan! Selagri! Salat napan! Selagri! Salat napan! Selagri! Ublay ko ipi kublay shibon kublay shibon. Terima kasih. Gari ngetre sitom tresion ham dak mensiam kapakya kemensiam di sore bat kajing tiap priu tiap play bat ikhlas kam man sikri hok ya kajat ben riu klam kerandien lingba kaseng Hanm Kajing no kam jong vice president jongi barem ubat Nelson Carboni ubat ujurna secretary jongi bakalang thungni gila no ya kam na pok central executive committee bat kile hiru na seng te kum ka seng Hanm ka badai ka wei na ka seng bhalang ka bala he bala yar kitnap ki badon hapo kani ka bri nyutrap ngimbang se ba Hadien ba ki kini bangin bujli no ya kini na marngimla pan chu ya kani ka jing terekam kum general secretary ba vice president kum tu klem datung you te ka si hing la ya shong kerki mana ba langba ka election committee jong ka Hanm kila propose ya lai tili sautli lai ka si hi baro kala ibet ba kala jet ya kini ki laingon kata kamot ya iba Alex Nongbet kum vice president ya iba Francis Sotun kum publicity secretary ba ya iba Deforta Renja kum general secretary kabatam ki post baro ki sabit kum Iwan hang ni bani tu hok so pai ba bakai Hanm ka de seng ka bai i ya ka jan riu jungi ni kubur bo presiden jungi ulam khla nakalian jo presiden ula ay ya presiden bo presiden ulam khla dai bo ula khna ka jing khla ndai ngan ong pi tang ko wei ku ki pardok prosnam presiden jo ka Hanm dai play ulai upriu udon ka jing khla kum upriu ala jukren ru man ko por ong ba ha ba bakla lani haba nyon kum keseng ni haba nyada lu berjungi na kata kadau ni ru ni yada manu bum dan pi gijing bakla hal jing long brio bar khoi dan gijing bakla but presiden juga Hanm ul ong hoi ngala bakla kadai ka kam simet tu kam dai ka kam ni sai majority kum ong na ki brio bar ki khot ngi ki thap chala ka jong ko beta ka pun ki kat chabak mon presiden ru thap ka chabuman tatu kadai ka kam simet tu kam dai ka kam don ki dai ru bat ka sang Hanm kolong betek kumba lada presiden ong ba jungi udon gejing ya dom na udon gejing ya ni bat kolong
mi hapok media ai berkhon keno segaseng H&M kabom la menong kata ada kam ying tu kam simet tu nimla ban kenya dai bersen H&M ni badon keno kata ka jingmi kidkhot ki kitu kidkhot ki bami ulin kesni kidkhot ki bla shawen na gaseng te kumta ngi kwa pancai sagi piba baro nang ba kim nung sutu bakla ta H&M hapok revoice kan ya don be kumbaga judon bat ngin hagani katio ka ban sawan ngin salum ya ke meeting ka bakaki bat ngi sakhot baro ki unit circle ki bodon na to ki zone na de gi bat hantang sapni ya ki piba kiba baka H&M kadang im hapok revoice